حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقچان سینگ دربدی گسل توبہ فرضنی. قرآن مجید تا سورہ مائدہ آیت نمبر ترکتا اللہ رب العزت نا اسن پلی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کر لو، یعنی نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا کریگم با حقچان سینگ دربدی فَاتَّهَّرُوا نماز کی مانگ دا حقچان پم بسنگ دو او حیودی ایروجت ہو او کانبا کریگم با حقچان سینگ دربدی حقچان سینگ نبگی دمک گسل توبہ ایروجبا فرضنی. انی سوبنا حقچان سینگ دبمینا ایروجبا متم دا حقچان سن بتھنگنا سمنا امگی چانگ لیمہندنا امکتنگ اسنگ ہی تھبا اسنگ ہی تھرگا چوڑہن بسو گسل دا ایروجبا متم دا فرضنی.